Znači, 1999. je Google imao 40 zaposlenih i došao im je u firmu jedan lik koji im je objasnio jedan sustav sličan ovom. OKR se zove taj sustav, Outcome Key Results. Što to znači? To znači da umjesto da su oni fokusirani na aktivnosti, jer zamislite da 50.000 ljudi bude fokusirano na aktivnosti, niko ne bi ništa napravio, Google ne bi bio Google i ne bi nikad narastao do 50.000 ljudi. Znači, oni su fokusirani na outcome. Svaki zaposlenik ima za tromjesečje 3 rezultata koja si sam postavlja u okvirima svojeg opisa posla. Znači, i onda prema ta 3 rezultata postavlja ključne rezultate mjerljive koji će to ostvariti.